ljudi, mi smo Delfi i Jasmin, a ovo je Pamet Shit. Danas vam donosimo sažetak svega što je bilo na Open Musicu. Sve što je in i out, ovo je bio najbolji Open godine. Cure protiv dečki. S jedne strane su pjevali dečki, a cure s druge. Dečki su briljirali, ali cure su očarale. Pa pogledajmo. Kakav sklad, kakva raskoš, kakav stil. Da, dečki su se itekako iskazali na pozornici. Ja govorim o stilu, Delfi. Bili su divni s velikim B. Nema ništa bolje od dobrog boy benda. Jako su dobro plesali. Šteta što je Ramiro htio biti zvijezda, a ispao padalica. To je za moj ukus totalno out. Delfi, uvijek se slažem s tobom, ali on je totalno in. Dečki su bili predobri. Jesi li spremna za najbolju grupu u povijesti? Da, skroz sam spremna. Moram to priznati, kostimi koje je pripremila Jam su bili fenomenalni. Ali ne toliko koliko Luk od Ambar, totalna diva. Se istaknula kao nikad. Šteta što je Luna htjela biti zvijezda i zasjeniti je. Da, pa je na kraju završila u sjeni. A sada, konačna odluka. U koreografiji smo očito bile najbolje. Sklad, raskoš, stil, totalno in. Kod kostima nema rasprave. Mi smo skroz šik in. Dečki su pokušali, ali nisu bili na nivou. Ovaj Open ima samo jednog vlasnika, a to je ekipa cura. To bi bilo sve za danas. Ako vam se svidjelo, šerajte. Ne zaboravite se pretplatiti. I još jednom, budite fenomenalni. Budite šik.